Dukomeje kubifuriza amahoro y'Imana abakurikiye Makida Media Rwanda. Uyu ni umwanya tubageza hamwe mu byasohotse mu binyamakuru mwateguriwe kandi mugiye kugezweho nanjye Elizabeth Nyirandikubwimana. Reka ibyasohotse mu binyamakuru tubere ku kinyamakuru Igihe, aho cyanditse ko abatuye umujyi wa Kigali bamaze kwiyubakira umuhanda wa kilometero 15. Nyuma y'umwaka umwe n'amezi 3 umujyi wa Kigali utangiye gahunda yo kubaka imihanda y'imigenderano muri karitsiye ku bufatanye n'abahatuye. Ubu hamaze kubakwa imihanda irenga 17 iri kuri kilometero zirenga 15 mu turere twose tw'umujyi. Umujyi wa Kigali wavuze ko uyu muhanda wubatswe ku bufatanye n'abaturage, nta wundi mufatanyabikorwa. Hari n'indi mihanda itari muri iyi 17 abaturage biyubakiye ku giti cyabo. Muri ubu bufatanye bakusanya 30% by'amafaranga akenewe yose, noneho umujyi wa Kigali ukabongereraho 70% byasigaye. Andi makuru mwayasanga ku kinyamakuru igihe.com. Reka ibyasohotse mu binyamakuru tubikomereze ku kinyamakuru Igihe n'ubundi, aho cyanditse ko ibibazo 5 bibangamiye imyigire y'abana mu ntara y'Iburasirazuba. Ababyeyi, abayobozi n'abashinzwe uburezi mu ntara y'Iburasirazuba bagaragaje ibibazo bibangamiye imyigire y'abana, birimo amakimbirane yo mu miryango, kudohoka kw'ababyeyi n'inzego z'ibanze, intebe nke mu mashuri n'amashuri adahagije. Ibi byagaragajwe mu nama yabaye kuri uyu wa gatanu tariki 13 Nzeri 2024 mu nama y'uburezi yahurije hamwe abayobozi b'inzego b'ibigo by'amashuri, abashinzwe uburezi n'abandi bafite aho bahuriye n'uburezi, abayobozi b'uturere. Muri iyi nama hagaragajwe yuko abanyeshuri cyangwa se abana bo mu ntara y'Iburasirazuba babangamiwe n'ibyo bibazo by'amakimbirane y'imiryango. Ndetse ni mu nama yari igamije kurebera hamwe ishusho y'uburezi muri iyi ntara y'Iburasirazuba, itangira ry'amashuri no gufata ingamba zo guteza imbere uburezi. Muri iyo nama hagaragajwe ko umwaka ushize w'amashuri 2023-2024 abana 5528 bari barataye ishuri, mu gihe abagera ku 4582 bangana na 82% bagaruwe mu ishuri nyuma y'ubukangurambaga bwabaye mu ntara hose. Reka mbashimire mwebwe mwese mwakurikiye rero iki kiganiro cy'ibyasohotse mu binyamakuru. Mwari kumwe na Elizabeth Nyirandikubwimana. Kora share, subscribe, comment, usangize abandi bagenzi bawe, tubwire kandi kuduha ibitekerezo nibyo bidutera imbaraga. Murakoze, ndabakunda cyane.